Durante anos que passa, e ketsen a evolucionar den qual adaptar na comodidade de jogador. E lista não porque assim começar com o kets Puma King que Diego Armando Maradona usa durante grande parte de sua carreira. Com um desenho icônico e modelo e marca aqui a vida popular durante o mundo. E durante o Mundial de França de 1998, Ronaldo acolga e ketsen na sua neck, camina com o color blau elétrico e plata com detalhe gel, qual te color com mais astro brasileiro a usa durante sua carreira. Lo que ha predominado depois está em Nike Total 90 de metade do ano 2000, camina vários jogadores conhecidos a usa e estava obtenível em vários colores. E o futbolista Zinedine Zidane a dominar a cancha com Adidas Predator 20, kets elegante de color preto combinado com detalhe em cora. Lo que había un trend de 1982 está Adidas Copa Mundial para su comodidad, no te pisa mucho y está flexible. Hoy en día más tanto refri te viste el tipo de Adidas aquí ainda. Y el kets que era importante en el partido nanta en Nike tiempo legend Ronaldinho, después de año 2005. Futbolista que estaba usa en Nike aquí, te usa para su funcionalidad, por cuestión estético y comercial. El día d'ora assist 10 aguardo hobby usado en el fútbol italiano de la década de 80 y 90. Roberto Baggio y Marco van Basten hacen el kets aquí popular. Cristiano Ronaldo y Neymar de la etapa de esplendor ha influenciado a hobby mucho y joven que quiera comprar en Nike Mercurial Vapor Superfly 3, mezcos con un ídolo. Y seguro no por falta Lionel Messi, que usa su Adidas F50 para gran parte de su carrera desde el Mundial 2006. Y teco hoy en día del Mundial Qatar 2022, Messi usa el Adidas X Speed Portal 1 FG Messi Leyenda.